Ni pediang sobhaya pi paroki paraloki parajor sachisen sakisau ayom. Kamajik umasi menta kamit kalat roi kambiang. Hadin baka Argentina kalalaban penlim ya ka Australia daar lakaway. Ban poy sendon sa quarter final jong ka FIFA World Cup arjar arbuar hakaba quarter final kanya kando ya kan Netherlands kari kabala penlim ya ka USA dalai lakaway hakarau bakan reu. Haba pai sa kajing ya lakay ka Argentina Persia ka Australia ka Argentina kalalaban telakam ya ka Australia nado basdang kabala penlong sendon ya kaban yo thep ya ki arkul haka minit balai bosan kabala thep da Messi bara ka minit basan punyo bala thep da Julian Alvarez hadu ka minit ban nyo pau ikumba ka Argentina kan jok suk ya ka Australia kabana ka por kaya penma ka ki rang abden ka Australia penban habala poi sa ka minit ban nyo pau saneng ka Australia kala guys stat ba kabala penma kala ya ka Argentina banyo thep rusiko lah ka minit ban nyo nang baka bol kabala lik de yo bak ka Argentina Enzo Fernandez hadu bakut ka jing ya lakay ka Argentina kala tamsikul ya ka Australia kabala penlong sendon ya ka Argentina ban poi sa quarter final hakani ka World Cup laban pengen mau bahaka World Cup arjar khatra ka Argentina kala haban lik haying no tang nakarau bakan reu hadin bakala limno haka France dalai la sau kublay afik para lok para jor tita tado video sembiang kawai pat ka video kublay sibon